Jabo Bali, angin goyong di Bali. Cerik kelit tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, jelang berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Bahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, jelang berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo. Cang matur indek tata titi pemargin penglila cita nepuniki. Saneka pertama, idadane sareng sami nenten kedadosang makta ajangan ke gedung Kesir Arnawa puniki. Saneka pengkalih, idadane sareng sami nenten dados melanjaran ring genahe puniki. Saneka pengtiga, idadane sareng sami nenten dados ngambil gambar nganggen flash. Saneka pengpat, idadane sareng sami mangdane nguah pengaturan HP drone antuk mode silent. Saneka penglima, idadane sareng sami mangdane sareng nyaga keresikan genahe puniki antuk ngenahang mis utawi luhur ring genah sane sampun kacumawisang. Om Swastiastu. Pinihajeng Sanedahat Mustikayang Titiang, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utawi Saningangganin,
Angga kurator sani dahat kusumayang titiang, asa punika taler idedane sareng sami sani dahat wangiang titiang. Pangayu bagia aturan titiang majang ring ide sang yang widiwasa, riantukan sangkaning paswecan ide, mawinan titiang, asa punika taler idedane sareng sami presiden nyarengin panglila cita sejeroning bulan bahasa Bali Provinsi Bali keping kutus, warsa kalih tali 6 likur. Sani kelaksana yang rahina mangkin, anggara pon menail tanggal 10 Februari warsa kalih tali 6 likur, sani megenah iriki ring gedung Kesir Arnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Idedane sareng sami sani wangian titiang, bulan bahasa Bali warsane puniki ngunggahang petitis Atme Kerti, Udiana Purnaning Jiwa. Sani mapiteges, bulan bahasa Bali pinake taman ngwangun jiwa sane paripurna. Bulan bahasa Bali puniki kemargiang ngawit saking tanggal siki kantos 10 Februari warsa kalih tali 6 likur. Ring bulan bahasa Bali puniki kemargiang mekudang-kudang parikrama sekadi mangkin wenten panglila cita sesolahan seni sastra, Wimbakara, Utsawa, Kriya Loka, Widya Tula, Pagudaman Pengawi Bali, Reka Aksara, Mepelalianan Sambin Melajah, miwah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama. Inggih dedane sareng sami, renggalah sane bece puniki pacang katur panglila cita sesolahan saking teater Jungut Sari sani memurda tresna lebur ajur setonden kembang. Kacerita yang indek pemargin kauripan miwah tresna inyoman santosa. Yadiastun mawit saking keluarga sane tiwas, ring desa selat, inyoman santosa miwah memenipun men madu, tetap mautsaha mangda inyoman santosa presiden ngemolehang pengabtine dados guru. Gelisang cerita, ring genahipun melajah, inyoman santosa metemu sareng Made Arini lan Gusti Ayu Jinar. Sakewanten, kaon pemargin tresnanipune. Made Arini kalebu ipun ring danu batur kantos ngemasin padem. Punika taler Gusti Ayu Jinar padem keanyudang blabar. Sebet pisan kenahipun inyoman santosa, santukan mekekalih anak istri sane sayanganipun padem antuk pemargin sane patah. Pemuputnyane, inyoman santosa meseselan, santukan tresnane lebur ajur setonden kembang. Penanggung jawab, Iwayan Widya SPD MPD, Pinaka Kepala SMA Negeri 1 Sukawati. Pembina, Kadek Wahyu Ardi Putra SPD MPD, Nimade Ayu Dwi Anggreni SPD MPD. Naskah lan sutradara, Kadek Wahyu Ardi Putra SPD MPD. Penata musik, Igede Eka Jaya Kusuma SSN MSN. Penata gerak, Iputu Ken Edi Sukma Dana Tangkas. Penampil, Jungut Sari Teater kolaborasi sareng Taksu Buana. Inggih dedane sareng sami seni wangiang titiang, ngiring sareng-sareng piar sayang, sesolahan saking teater Jungut Sari sani memurda, tresna lebur ajur setonden kembang. Durus piar sayang.
lanjutan sekolah. Ada angsa tekan pitutur ni ibapo. Yen padang kusami ento diudani nak mulut tajam. Yen subuh wayah togai dari peneduh. Gitu yang ibapo nuturan. Ya diapin nganti adab sampine, adab supaman. Sake wala kumine anu suwono tekan sampine. Dengan sapanga-angon bakti selesai. Ingat tangan lanjutan. Blimade. Mime Dewa Ratu. Ade bisa ngipiang Blimade dina. Ade bisa patuh kena aja ipiannya dina. Apa nenek madam pewisek? Yen saja kegitu. Dicat nah. Agat sing ilang. Memekelor agak ngumpulang pipes nih. 5 rupiah, 7 rupiah, 10 rupiah. Pipesnya bekal anggo masuk ke SGB. Sekolah guru bawah. Sake walau. Man, nyoman, Mimi, bebanga masampine. ini teko bu. Dijoyo dona, tadi jek sing mesau. Buro, Didu ya. Weh man, apa gawe ditu bengong didian? Bebanga masampine. subuh me. Weh, apa kekenaan cah itu? Ya nado masalah je orang se meme. Me, danyen meme pedih ke nyoman. Nyoman lakar ke kelungkung. Lakar nerusang me sekolah. Kan besuborahin meme Yen se. meme si hidang mekele nyoman. Depan subuh me. Sing kengken. Nyoman lakar ke SGB me. Sekolah guru bawah. Sekolah guru. Ane ngebang nyoman beasiswa oleh pemerintah me. Yang sekan nyoman dadi gurunya nan. Madak jobuen pidan. Panyoman dini ngajen. Dini ngayah. Mengabdi. Membangun desa ragoe dini me. Apa? Tadi guru. Aw me. Dong je caing resepan munyin meme. Panjuma aja bareng meme lacur. Dingehan. Awak wang tani. Kanggo ang jadi puton pundukan. Cai sing jerak karena di punggawa. Nyen kengurusan sampai ne jumah. Ah, cari sane abedik kene. Cai pengelah bapo sing nu. Melah nyamomo anida dua masih tu sing enu. Ulian megarang nalo. Sebot. Ten meme ngurtang kene. Nah, tanggo apa kena nyoman itu. Cekalen meme jumah. Me. Ampurayang nyoman me. Nyoman bengkong. Sing taen nuoten munyen meme. Ningehang munyen meme. Kenah nyoman dadi guru. Gede sajan me. Apa buen di piane tuni beli madi nune nyoman. Apa menerusang sekolah?
Nyuman janji meh. Mulai Nyuman subuh ada di Madan Guru. Nyuman janji meh. Nyuman janji. Aduh, kenyal nih. Aduh. Weh, timbal-timbal. Sebuah pengumuman. Ben raga terlambat nih. Men, awak aja mau kejang. Lulus? Lulus cuno. Don mentakon dek. Di jona noleh pengumuman ya nah. Sewaya nih. Suk semua nah. Yan. Sebuah pengumuman Yan. Wah, pengumumannya nak subaleng tuni. Jadi saya raga nulih Yan. Raga lolos sepesing nah. Yan ada nih. Inyoman Sentosa. Inyoman Sentosa. Paling bagus so. Inyoman Sentosa. Cen. Nih. Nih, boleh Dian. Siapa no? Galak aja nih ngebang pengumumannya. Ben bener. Inyoman Sentosa.
nomor 1 Ben. Suksema yang Widi, suksema. Wih Nyoman, Mime. Nyoman lulus, Nyoman lulus. Wih suksema yang Widi. Nih berjalan raga dari guru nih. Harus pameran ya timpal-timpal nelen nih. Wih timpal-timpal. Tuh. Lah ni menjalan dah lah toleh menjalan cek. Lah ulung Sengkengken ya. Tolongin ya. Jangan dah Nena. Ya dah Nena. Adanya nah. Beli nyoman, Arimi? beli nyoman sendosa. Made Arimi? Sekan yang Made Arimi? Memekelos untuk Made. Made, ade bisa dikelungkung deh. Kenal ya deh. Sing beli. Tiang nak masuk dini di sekolah negeri. Made ngoyong dini numpang seumah penyaman memene Made. Men beli kengken. Lulus. Mandi SGB beli. Bener apa rangkin anak Gumine tuah adon kelor. Cupit. Beli lulus deh. Beli lulus. Lulus beli. Lulus. Lulus. Sekan lulus beli. Sekan. Selamat nah beli nah. Jadi misi berkena beli. Ane uleng jenik cita-cita beli dok dari guru. Dek. Pokoknya cek selamat beli nah. Agat sajan jadi beli po. Kaden kaldidian ngoyong di kelungkung. Timpal beli di asrama. Nauli jojo deh. Jani beli sing di dian. Kan sudah ada Made. Saja. Made inget sih. Kengken beli. Dugas raga nu cerik tuh. Raga saisan nu pelayanan. Ajak timpal-timpal nih Len. Inget sih. Ajan? Mau pelayanan meong-meongan no beli? Ajan, pas ajan tuh. Weh tiba-tiba lah jauhnya. Aja, mau pelayanan meong-meongan nih. Made dadi bikul nih. Raga dadi meng nih. Oh, cocok. Aduh, caca bukul cap. Siap. Peh simi kelo-kelo Ben. 1, 2, 3. Meong. Ale jabi kole. Bikol gade-gade. Buen moko-moko. Karang pesan ngarusuhe. Meong. Ale jabi kole. Bikol gade-gade. Buen moko-moko. Karang pesan ngarusuhe. Jago weh, udah mau celep. Jago, udah mau celep. Weh, jago weh. Weh, mana kau kamu? Semangat. Aduh, kebakat. Wasta. Tolong. Weh, bakat. Kelihatan beli besuut kalian meong-meongan. Ampura deh, sengaja. Gitu bede, beli kangen san, dugas raga nu cerik tuh. Man, jani kengken kena beli nyoman aja Made. Kena belinya deh. Ayo beli. Mana
Adus ledete mengayu dan mana gawe beli adat galahan. Beli tulus deh. Yeh, main. Adik sayang Sujati kena beli. Percaya kan beli Iring kasih sehidup semati. Hidup sama, hidup sama. Deh. Nih, ada bungkung Bang Made. Salut terus Nade. Bang Made terus ingat teken beli. Udah kelesangan ah. nah beli Ardus, hei, ajak ya si mau balik bioskop. Sing tawang, buat ke bioskop mana? Oh, menakan, kamu lu, Pak, Gus, itu bioskop Gus, itu bioskop lurus belok kanan, sing kerenang kau, Senawang jalan, lah tuan kan, Senawang jalan di jauh bioskop Senawang bu, di jauh bioskop nih bu. Beli? Oh, belok kiri. Lurus. Hei, kali. Hei, Ngarnus. Bogepe ngelemas nih hari ini sing mesenyek-nyek. Wah, jak ubah strategi nih. Sing idang cara halus, cara kasar. Luang. Cep play panas nih. Culi. Plak enak. Begong. Ada upah nih, Sing. Masalah upah gampang. Asal ada yang merah dan biru. Cek alusan. Ulang men, Pok. Pangajak mekejang. Aloh. Ide dane barang. Kasal ada yang merah dan biru. Cek alusan. Main. Jak bioskop. Main kali. Main Ngarnus. Kali. Oh. Pok Cito. Dobo bioskop. Oh, ada nih bioskop. Hari ini nak nu balik film yang itu.
Nyep suốt film nih, pesu yo, culik nas nih. Jadi aja antos malu. Sambal ngantoseng, gak malu, kasih kenyal. Gak. Ini nah, si beden. Doh, ngar, nus. Yang pikir-pikir apa wakai kuang. Sugeh meliah. Terus, hari ini Vespa bang. Mobil mau belian. Nageh melalui ke Jepang gampang. Seng masih nyak tuh. Ini belum nih tadi nak loh tuh. Seng san ngalah selera. Ini bagus beli gongnya. Caro Arjuna. Ini paling malanan kos-kosan Cak Dini itu Cak Muya. Kalau besik sebelah apa dong Ar? Arini. Aduh yang besik tuh. Apa dong? Jak kalahan panak petani. Cek mana saja dong Ar? Saja. Apa yang sebuah cara tanah jak lagi tanah subur. Bawa bunganya mendek. Langitnya cek peragat gulam. Kasali lengar aja lanus bang walek timpal cek lemuh kemik bibih ne. Pang cijak dua ngerti nah. Wake anak demen ane menantang kene. Genggen dong menantang. Nak loh tuh nak mula kita. Sok jual mahal. Cara sesengak ne. Genggen dong beli gong. Kelat ubi. Kau cak. Artinya Lek mapi. Tahu-tahu nyak. saja benar dong. Betul beli gong. Yang muncul kan rago ada masih. Maksudnya? Nedingan. Lilalilu. Wah, lilalilu dang. Lak ati dini ngeteng lilalilu dang. Contok. Lek sajan mau lima apa? Sing jelek sing do dingah malu dingahan. Nah, dingahan kode lengar dingah. Nah, genggen dong. Lilali dong. Artinya Nak muani mulaliu walau gue ngalet paling ganteng. Betul. Benar. Dam ada timpal. Naik aja Ci ya. Nah, yang gitu piu susu, biudang sabok. Lah ya maksud. Artinya piu susu, biudang sabok. Piu kedip, piu gadang, piu susu. Apa men? Rasa piu sama carona kelmerain. Sajan bong. Nyakuan aja biu orang. Ada anak dua kok. Jangan nak nyambat adan biu. Gen. Nak loh nek. Ada santok sebut kau tuh. Ini sih enggak perlu. Biar gua ada. Baru cuma so. Enggak ngale. Jemkep nih. Hari ini nak muda nih. Sud balik film beli gong. Oh, balik film. Didian Dan sarang timpal beli gong. ngajak timpal. Nggih. Oh, kadang nak ngajak kacung nih. Tahu kita sing bareng beli gong mau balik film marang. Man bakal mulai nih. Nggih beli gong. Deh, sing gitu. Daripada tiang dini dan diubat legu. Ada yang tiang mulai maluan deh. Iya kalian no. Iya. Ada hang beli gong nah. Dan ngerepotin nyanan beli gong. Sing umah beli gong ngujak umah made kan besek jalane di samping to pangsing made garang semut kelemah. Wirah made nak manis soal. Sekan dan ngerepotin beli gong. Kan ada hang beli gong mulai nah. Lan beli gong. Ini jalan nah yang gitu. Man, film apa balik made marah made? Film melodi lanane viral tuh beli gong. Melodi lan. Beli gong. Beli gong masih demen film itu. Man, ya melah film itu made. Mi melasan beli gong. Dan sedih filmnya. Cek ngeling anak-anak mau balik. Dan banyol film. Cek kedek bungker anaknya mau balik. Pokoknya cek seru saja. Saya nyesel tiang mau balik film itu beli gong. Berarti melah ya film itu made. Melah saja beli gong. Man, jenazahnya melahan yang metunangan jak beli. Apa aja orang beli gong nika. Beli gong nak
sekan yang mau takon. Nyak sing made dari tunangan beli. Beli. Kan sampun selesai tiang nikang. Mana tiang kantor nalit. Kari melet belajar. Tiang lakar lanjut tamat sekolah ke SMA Bligong. Kijo? SMA? Dah luang nih, sepi-sepi kene, ajak masuk ke SMA. Nawang made SMA kan? Sekolah menengah atas Bligong. Salah. Menapi? SMA. Sekolah membuat anak. Mai. Aduh. Mai. Aduh. Made. Beli nak sekan-sekan resno kan made nih. Ben pok kan beli metakon melah-melah. Nyak sing made dari tunangan beli. Duh. Ngoyong. Mai. Ngoyong. Aman sing nyak mai. Mai. Napi beli tan keman. Amone menduwe linggih dados pegawai pemerintah ane patut ngisi hukum. Jam pelut ban beli melaksana jelekan uang tani ke kene. Made hari ini. Mirip made sing ten maca buku Ramayana Mahabharata nih. Kaden liu jalan nganten cara wadate. Sing pesantren maca ten belajar. Pocol masuk tilak belum begini. Megenap je sampun megenap Ligong. Nanging sepatutnya ane melah angin. Ane jelek utang. Niki pemargaan rawana. Pemargaan korawo. Ane jelek utang beli dijo pacar nomor ayu Ligong. Betik made ngomong. Gua ngerti beli. Keresap penbeli. Jati nih made mula senyak nih. Dan Ligong. Nolak made. Nolak Ligong. Bosekan. Sekan Ligong. Bosekan. Sekan. Nah. Nyak senyak. Jagelah. Lemar. Lanus. Nah. Jagelah. Aduh. Keleset. Boter kenal. Abang Sudeni. Inan sugeh ini. Sing ngidang cara halus. Cara kasarang lo. Lanus. Gampang. Kelihatan. Nah. Nek Kang. Balik. Do mau boyo ajak gong Sudeni. Do macam-macam. Kasal gong Sudeni bang. Nyemak gaya ane boyo-boyo. Cek Praga. Surya. Bligong. Tiang jadi hari ini Bligong. Jauh Bligong. Cek kengken aja nih. Ajak play bangnya. Kita rumah kak yang ini. Kak Gior. Di kita mani. Wah. Cocok. Berang-berang sama coklat. Berangkat. Asik. Mai. Mai. Kita mani jadi ini dong. Jalan ini. Mai. Galek tuh. Made. Yang awal gengnya. Cak buang bang. Kene berdaden eh. Benci ngomong kita ngar. Kadang wake wanti-wanti orang. Nak loh tamu lo keto. Pokok nih cecek poleng belatuk bengil. Artinya. Yang desak ngelen-ngelen. Nanging yang banganu jangan nengil. Saja benar. Piu susu, piu dak sabar. Ben orang piu. Lakat dia. Aing sekan nih jadi sekan. Piu susu, piu dak sabo. Artinya. Yen bang anu kel sengidang orang apa? Nih. Es. Bes. Pisang malu nih. Main cola. Boseng sabar deh. Jonek kete bos awak. Main ngale. Main. Saja dikeset saja nih. Bligong, joh nih. Yang kenyal aja ampun ninding hari ini Bligong nih. Cang mah ninteng nak cang lah nih. Oh nah. Oh. Kalau aja sih ninteng tenang cang. Iya. Benar dagang sih ninteng. Empuk barangnya. Bisa bangun ben. Cengkan nih. Kene kan Bligong. Mumpung geset-geset kene Bligong. Cak dini yang alih hangat-hangat Bligong. Kelesem Bligong. Ini bagai proyek Bligong. Saja. Ini meroyak. Cak sekano. Sekan nih. Kan. Aman nih. Man. Kelesem Nah, Bligong. cium nak kau. Cak
Docing intip. Docing nyapnyin. Saya nadi bedik kan saya nadi. Dagau. Nah yang kita kawang. Nah, hari Aduh, ini. kelesan Ligo. Aman ini cak. Nah. Wah. Wah, hijau dalam laib. Kelesan. Saya ngidang keleas. Dani bukan keleasan. Gila. Gila, apa ya? Wah. Aduh. Wah. Bangun, Dani. Bangun. Kengkendo. Wah. Aduh. Jatuh. Wah. Diam Ligo. Bergetar, bumi bergetar. Wah. Dalam Ligo. Rapiakan diam Ligo. Aduh, Ligo. Aduh. Kengkendo Bligong. Kengkendo. Aduh. Sengnya. Apa senyak Bligong? Sengnya bangun. Arini. Ketua dirga. Tut. Mana puken Arini tut? Pemekelor agak senepuken yo. Tijo ya nah.
play bango. Men terus kengken nasib hari ini ya, Tut. Tut Dirga. Saya mungkin. Yan Netri. Kengken sujatine ya hari ini. Hari ini ke Parikosa. Apa? Ke Parikosa. Saya mungkin. Yan, dah ulo-ulo Yan. Dah ulo-ulo Yan. Yang kepaksa nganten. Ajak gue ngalet su Dendi. Saya mungkin. Kopi tunggu lagi ya manten. Naning tuh ngelang-ngelang piana. Saya mungkin. Ibu. Kudiang nyomanjan ibu. Man, sujatene. Ya anak ibu nu sangat dengan diajak nyoman. Men terus kudiang nyomanjan ibu. Kudiang nyomanjan nih. Ibu. Meme, dawara tuh. Ada bisa ke kene dina. Papa. Adi bang, pianak bapak play banget ke kita mani. Adi bang, bapak. Man, ada nyoman sebot. Ne, ada bungkung lan surat tepuk keno di kamar hari ini. Mirip kal bahannya nyoman. Apa nih? Suksema pesan mana tiang teken bliman. Sujatine tiang uleng cerik supaya janji yen awak lampi tresna tiange. Supaya mula telah serangan tiang teken bliman. Ento mawinan tiang tu senten ngeles bungkung ane bang blimane. Po, apa maksudnya Po? DJ hari ini, kengken hari ini Po. Hari ini kelam di danau batu reman. Dugas iyo ngatehang tamu kebrunyan. Apa? Kelam? Apa? Saya mungkin. Hari ini. Saya mungkin. Hari ini. Tuseng kerasa subot lung tiban jadi tiang sampun lanjut ke SGA amun tu masih mekelone
Hari ini ngalen tiang. Cingak-cingak beli hari ini. Doain beli. Bang beli sukses dini. Liman? 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 Kek Jinar? Kek Jinar? Gek, banyak luangan gek? Banyak segar? Sampun beli. Mirip yang saya ada Bliman duga sento. Meh tiang saya ada dini beli. Kelebu tiang di paseh he. Suk semua nah beli. Sampun nyelamatan tiang. Gek, dekanti ke keto gek. Mirip mula lantang tuh gek Yen bermanipuan gek dot melalui buen ke pasih. Dekanti ke tengah gek. Tuh agat beli nepoken. Beli. Yang dadi gek metakon. Takon apa dong gek? Beli nak kengken. Lingjoh tiang nepoken beli mau panganan di dian. Nak kengken beli. Beli sing kengken gek. Beli tuah iseng. Ingat teken meme di Jumah. Mau keluar sing matepuk jam meme. Hari ini nggih beli. Tiang masih subeningah kabar ento beli. Sabar nah beli. Boya je tiang lakar ngajain beli. Tiang uning apa ane rasa yang beli. Sake walo mirip mula pejalan karmana imade beli. Benar apa orang gek tuh marel. Si indang beli keleden. Mirip ida mau pakai yonlen. Nah, jadi do buento sangat tengah beli. Yang tiang kena hang agak pesan imade katresnayan ajak nak wani cerem beli. Suba duwak buen satya teken tresna. Gek. Bos lebihan gek ngorang ke gitu. Beli masih agak ngelah timbal cerge. Anehnya nih ngehang pikobat beli. Suk semua nah gek. Timpal nggak beli? Gek. Detu sangat tangga gek. Gek kenawang. Beli tuah nak jabo. Mai sekolah. Sing mau bekal apa-apa. Tapi beli Gek. Jalanan gen malu. Dia percaya kan gen beli? percaya beli. Subuh sanja gek. Mi boleh mi. Nah ini beli. Beli kenyal sangat gek. Singkatnya gek. Jangan gek.
Buat kene ge di rumah ge. Di samping itu beli dini nak tegalan paman tiangnya. Oke. Nah ket dini kan pernah beli. Nah, lamun gitu beli malu anak ge. Beli lakar ke Karangasem. Mumpung man libur awai. Beli kangen sanjak meme di rumah. Pemukul sama tepuk. Oh gitu beli. Titip salam sarang meme nah beli. Ge. Adeng-adeng di jalan nah beli man. Dah ge. Dadah beli. Adeng-adeng beli man. Ge. Nyenak man itu. Gusti Haji. Sirong ya Gusti Haji? Ane marah aja kayak dini. Oh Nike. Nyoman Santosa. Timpal tiang Gusti Haji. Nyen. Nyoman Santoso. To timpal apa timpal? Ah kenten sampun Gusti Haji. Mih raduh ge. Nang mai malu poen paman. Mai. Di ngehang paman malu. Sing san jegek man ade bagusan apa? Apa buene jak mau jabo ge? Sinah suwa pasti dikarana ibu lat aji pegat yang kene. Gusti Haji. Trunane bagus. Liu ada di gumine. Sake wala bagus reng gobe. Nanging nentan reng parisolah. Tiang uning. Inyoman anaknya jemet ternyayangang tiang Gusti Haji. Male siki Gusti Haji. Napi salah inyoman, yang iya jat menjabel. Dasar tresnan tiangnya, boyo jek kewibawan lan kesugehan. Nanging wantah kewala sasehan lan kejujuran Gusti Haji. Nah, yan aji nak sing ya sangat keberatan. Ya mulo gek demen aja nyoman Santoso. Nanging nak konen karuan patuh. Ajak pikayone ibu. Aji. Sarang raka rai gek na di Banyuatis. Nah, lamun paman sing idang ngameloan kena gek. Jalanang sebagai kiwalo. Di mana puana yan puan pikobat. Dia nyalahin paman ajak bibi. Apa sih kadeno paman ajak bibi senungwang panah. Nah, amun tuh gitu paman pepesan. Jadi mulian sebuah malu ge. Uli semang kanti jamone maro mulih. Tapi ingat kena hang malu ge. Nah Gusti Haji. Nih, gitu jegek nih. Masa nyoman Santoso kada demen-demen. Payu niki, ngalangan teket tetap bedege. Mih keneng lah anak buah. Payu. Yan madan pes yang ada kada batal. Mailan kae. Aduh. Alik, neng ketap malu. Bau. Main na ya. Dah. Melangi siang, ayo mal nih. Bau. Siang, hidup malu. Hut. Bau. Hidup. Dah. Bau, abang ke belakang. Bau di belakang ini. Wow, kolok jangan. Nenek. Nenek. Ya. Bau, siang. Dah. Dia nak bahai ben. Ah, Nebin sih. Ah, Nebin. Ngalik menggaya tuh, nengal menggaya kau nih. Ngalik, siang. Bo, nah Nebin. Ya nih. Ngalik. Ya, sekan. Konyang kalau mengetep, kalau sepalan kan tidak punya sawit. Ah. Bolebian gitu. Ngalih jek. Aduh. Siang. Bo, nih jani. Bang konyang nawang nah. Nih bo punya paling gede neng lahake. Limang daso tiban bakat ubo. Ngone gedean kayu nih. Mat gedean pese. Tidak nambah akuran min sih. Saya satu, saya. Ara magaikan buat nih. Hop. Dong bani-bani den nani ngetep punya nih. Oh, no. Nih mesaput boleh ngojok. Bani-bani den nani. Minani
Nyak mesaput poleng. Coklat. Sing mesaput. Sing peduli. Yang penting nih madan pes. Getap yo, adap man pes. Jak minum. Oh. Bawa yang ngalik, getap je nih. Siang-siang. Bo. Ya, bisik. Langis siang. Bo. Ya. Bo nyang nih. Ampun. Nih ajak langsung adap. Man pes, jak minum kopi campur arak. Main ngalik. Gelas tu Haji, Ngalik. Haji. Lang kayu ragoro. Ngalik. Meh, nyuman mulai meh, nyuman mulai. Iya, Dona. Meh. Meratu. Nak meme nel. Adijak bagus saja nanggo seragam kene aduh. Namanya enggak. Aduh. Jani nyoman beradi guru. Jani nyoman subur adi guru meh, subang ngajen-ngajen. Ke wala nyoman nu ngajen di Beleleng meh. Nah, astung kara pok-pok nih. Nyoman dini man tugas meh. Dini ngayah, dini ngajen, mengabdi, membangun desa raga dini meh. Masih nyoman jojo, masih jak meme. Nyoman kangen sanjak meme. Halo mat, astung karo. Dini nyoman ngidang ayah. Nang bareng ajak meme. Meh, nyoman sidang mau kelo-kelo dini meh. Man libur awai gen, bimani pang harus balik ke Beleleng buen. Meratu adik kejap ke. Taman libur. Kundiang man meh. Nah yang keto, gian meme kopi malu apet deh, mai. Aduh meh, deng repot-repot gitu meh. Cok meme nih. Nah yang keto, nah nyoman kan lengjo. Mai masare malu. Nyoman di sisi ke mas are meh. Kengale angin masih ingat jak tugas jenis pidang itu. Nah namun, meme kamu celap malu nah. Menjahit dong apa? Menjahitan? Mani rayan nang jengki. Saja manirain anu meh. Duh, akhirnya raka bekat ini. Sari lu nih.
Adi bisa ngipian. Tunggu saya di beleleng Dina. Me. Kengken raben kengken. Me. Nyoman jani balik ke beleleng me. Nyoman jani kau ngajin. Aduh, ada cek enggak. Tunggu kaleng kalah me. Dah me. Kehilangan Ayu Cinar. Sobat kena tiang aji. Lah tiang sarang neramun nih. Tusing hidangnya ke Ayu Cinar. Mulai dini. Sakit tak? Tubuh tusing genuh. Suot ngan amun tuh ngeling yang selang dewe biar. Ya dia akan kengkenan. Nenak subat titah sang yang widiwasa. Haji. Pat, kena tiang Haji. Mengkudang-kudang umalan atau beranda. Samian. Makin telah nyut Haji. Tut mesti senapi. Tapi kerana iraga pas ngomong gerah pengupa jiwa. Mapat. Nanti telah punya nenek Haji. Biang. Nih muda badan bencana alam. Lacur lan sadia nih. Tusing dari alih. Tusing dari keledin. Tahan Haji. Niki sumpah pasti ke kerana iraga kelewat bobo. Mapat punya nenek. Alih kayu netor adol Haji. Udah makin Haji. Nah biar. Udah nyentuh sangat sel-selang. Sing jo konyang nih ulian iraga biang. Ade bisa ke kene. Ade bisa walk ke kene. Gusti Haji. Nak wenten api niki Gusti Haji. Gusti Biang. Nak wenten api niki Gusti Biang. Dados ngeglaturan wong. Meh Nyoman. Gusti Biang. Aduh ya Nyoman sebut mah. Punapi Ayu Jinar. Gusti Biang. Gusti Haji. Kengken sejatine. Ring dija Ayu Jinar. Sujati nih kene man. Lacur hidup aja tutis tusing dari keledin. Dibilang jatuh pasangkan. Hujan angin itu belah barengan nyutet umah dan arto beranane man. Ayu Jinar. Kengken sejatine Ayu Jinar Gusti Haji. Ayu Jinar subah kependam. Tujumah banyu atis. Sing bakat ben aji nulungin. Sing Pura man. Semuken!
Jinar. Arini. Jinar. Mirip. Mula nenten wenten sane langgeng ring jagate puniki. Wenten petemo, wenten masih sane palas. Segadi bungane, kembang ring tengahing hujan. Telas tatas, layu, tur mati. Patuh teken inyoman. Terus nanti ya. Terus ngane lepor racur satonde kembang. Arene. Jinar. Inggih dedane sareng sami, sampun kepiarsa yang penglila cita sesolahan saking Teater Jungut Sari. Tepuk tangan malih pisan. Inggih, sane mangken acara jagi kelanturang anto foto sinarengan. Titiang nunas majang ring para pergina miwah penabo sami mangdaledang ke panggung. Titiang nunas majang ring para pergina miwah penabo sami mangdaledang ke panggung. Riantukan acara jagi kelanturang anto foto sinarengan. Atur ningayang titiang majang ring angga kurator mangdaledang ke panggung. Riantukan acara jagi kelanturang antuk foto sinarengan. Inggih, foto sinarengan jagi pandu titiang. Inggih, sampun siap? Sampun. Inggih. Siki kali 3. Malih pisan. Siki kali 3. Inggih, sampun. Malih pisan gaya bebas. Durus. Iya, siki kali 3.
Inggih. Titiang nunas tepuk tangan malih pisan. Inggih dedane sareng sami sanidahat wangian titiang. Risampune puput foto sinarengan puniki wastu puput sampun 10 pali panglila cita rahinane mangkin. Matur suksema aturan titiang majang ring idedane sareng sami. Titiang pinake pangenter acara sepisanan ngangginin prawetaka acara ngelungsur Agung Rene Sinampura. Menawi wenten kekirangan sejeroning penyanggre miwah kayuwangan atur titiang sejeroning ngenterang acara puniki. Maka wasananing atur puputan titiang antuk parame santi. Om santi 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 om. Inggih turuning ayang titiang majang ring idedane sareng sami. Niki prawetaka acara ngemanggihin kunci motor. Majang ring idedane sane rumase kelangan kunci motor. Mangdane ngerarah ring prawetaka acara ring ruang kaca gedung Kesir Arnawa. Malih pisan aturuning ayang titiang majang ring idedane sareng sami. Niki prawetaka ngemanggihin kunci motor. Majang ring idedane sane rumase kelangan kunci motor. Mangdane ngerarah ring prawetaka acara ring ruang kaca gedung Kesir Arnawa. Matur suksema. Nyamo Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang. Astung kare iraga padelian. Dai barang membasa Bali. Dai barang megendeng Bali. Iraga membasa Bali. Ada engsap teki Bali. Ciri nak Bali. Bahasa Bali gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Ayo rame-rame minum pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang megendeng Bali. Deulak iraga mo bahasa Bali. Ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali ciri nak Bali. Bahasa Bali gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja lestarian